Det er vores oplevelse, at unge, der får lov til at føle, at de kan bidrage med noget, og at fællesskaberne har brug for dem, vokser og oplever at få et endnu større selvværd og kan gå ud i verden med en hel masse gode sociale kompetencer i rygsækken. Se pravi, solidarnost mislim, da razumemo kar v pač konkretnem smislu, pa se po moje bolj navezujemo na pojem solidarnosti v skupnosti, oziroma kako se znotraj skupnosti solidarnost izraža, se pravi od tega, da je čisto konkretno pomoč drug drugemu, do tega, da se lahko poistovetiš z različnimi družbenimi skupinami in skupaj z njimi ali pa pač kakorkoli naslavljaš neke potrebe, oziroma pač da pač razumeš, se lahko postaviš v kožo človeka, ki prihaja iz drugega. Ga dosta široko shvaćamo u smislu solidarnosti pojedinca za zajednicu. Znači da samim našim aktivnostima i radom organizacije, ne samo osoblje i oni koji su uključeni u rad organizacije koji nisu plaćeni nego na volonterskoj osnovi rade, pa samim time i mladi kao naša ciljna skupina kontinuirano rade za zajednicu, da povećavaju i nekakve kapacitete lokalne zajednice i razvijaju lokalnu zajednicu koja bi se temeljila na nekakvim prirodnim resursima, odnosno na nekoj prirodnoj kulturnoj baštini te zajednice. Tako da je dosta široko shvaćamo u tom kontekstu. When I'm thinking why the visible are connected with European value, I think it's like solidarity. It is the first word that I should say, because we are sure that every people deserve for the same treatment, for the same situation and for the same right. So we help people who are discrimination on all of the statement, like the gender, like the financial situation, like where are they from. Se pravi, solidarnost mislim, da razumemo kar v pač konkretnem smislu, pa se po moje bolj navezujemo na pojem solidarnosti v skupnosti, oziroma kako se znotraj skupnosti solidarnost izraža, se pravi od tega, da je čisto konkretno pomoč drug drugemu, do tega, da se lahko poistovetiš z različnimi družbenimi skupinami in skupaj z njimi ali pa pač kakorkoli naslavljaš neke potrebe, oziroma pač da pač razumeš, se lahko postaviš v kožo človeka, ki prihaja iz drugega. So pa lahko strašno prazne in večinoma so. Tako da je tudi, se mi zdi, po eni strani tudi zelo dvolično, da Evropska unija promovira evropske vrednote skozi vse te razpise, hkrati pa je pač po drugi strani trdnjava Evropa, kjer pač te evropske vrednote očitno na Mediteranu, ne vem, v čavnih ljudi ne morejo doseči. But I also think that, like, for many of our volunteers, they wouldn't regularly think about the EU or like us being part of Europe. I think also because we're an island, we also always feel that little bit like separate maybe. So they don't always see themselves as being connected at the EU level. But I think once we put them forward for those opportunities, they can see that connection. Maybe it's potentially, yeah, gaining the access into those larger institutions like the European Commission and understanding what happens there. But likewise, you know, our national government getting opportunities to visit the Dáil or be part of the legislative making arm and seeing that at work, as well as within local government.